Aria hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya gakiokana uragithie na mbere na kwirorera Gikuyu TV ni Jumapili ya tariki ni 3 ni wa gatatu mwaka wa 2019 wakiona ithaa ri handa tugikorwo tukiriha niguo tukorwo tugutaburukiria maria twatinda twikuhaririria na tugakihoka muthenya waku wa kiumia wa gitinda oro wega riu ni itutikirie tunyitanire na ndikitwa mohoro niguo makorwo magitumenyithia uria bururi wa Kenya watinda oro tumwe na njama itonga cia bururi no kwa ihinda riri mamwe mamara tugukorwo tugikumenyithia ni ati mubuke wa Malindi Aisha Jumwa kuga ni guthi igoti-ini uthitanga kiama kia ODM ni undu wa kumuhamurithia kuma kiama-ini kiu. Arangiri atano kuragwo ni ekinae thoko-ini ya Kilingili kaunti-ini ya Vihiga. Oho ni tugukorwo tugikurehera maingi megie mathako ukireherwo ni mundu ugwitwo Ken Maina koguo ndukae guthie kuraya. Mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. Itikira kunyitanira na ithuĩ mũtamburuko-inĩ witũ wa mohoro niĩ ngĩkũnyita ũgeni njĩtĩkaga Wahu wa Kamau nake mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko hwaĩ-inĩ ũyũ oĩkaine ta Mary Thairũ. Nani rĩtwa rĩakwa nĩ Mũirũrĩ John Mona rĩrĩ nĩ ikereka rĩa mbere nĩguo tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia mohoro marĩa tũkũharĩrĩirie tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ atongoria a kiama kia Jubilee kuma mwena wa Rift Valley ni mokirire mutongoria wa ruhonge rwa utwiria guku bururi-ini George Kinoti makiuga ati ndaratwarithia bara ya ngukumio na njira iria yagĩrĩire. Matongoretio ni mũmbunge wa Soi Caleb Sositani maugite imanji kanene cia mbeca cirerikana ni ciurite kuria ekwirwo makoragwo magikinyo igoti-ini na kurekererio. Miario ya Sositani enyitĩtwo mbaru ni seneta wa Nandi Samson Cherargei makiuga bare no ya ungumania irahuthirwo niguo kuhura munini wa mutongoria kiuteti. We will not allow politicization. The DCI and DPP and investigative agencies should know that the fight against corruption is not trending on Twitter or competing for national headlines in leading dailies. The fight against corruption will not be won through press conferences, will not be won through intimidating judiciary. As a people, we want to see a country that is corruption free, but we let us separate the fight against corruption from the fight against individual. Kama kuna vita ya kupigana na ufisadi, tunaunga mkono. Lakini kama kuna vita ya kupigana na mtu, atuunge mkono. Huyu Kinoti, DCI, investigation yake afadhali hata investigation ya mzee ya mitaa. Wazee wa mitaa wanafanya investigation bila hata kuambia yule anachunguzwa, bila yule anachunguzwa kujua anachunguzwa. Hii investigation gani ambayo inafanyiwa kwa gazeti? Kila siku headline, we are investigating 63 billion, we are investigating 21 billion. The headlines that we see of the billions that they are investigating, when people are charged, if they will ever be charged, they are charged for amounts that are not replicated with the headlines that we see in the newspapers. Na tugitigana na icio ni ati andu atatu ni makuire utuko wa gukio muthi mwena wa Kumpa kaunti-ini ya Kajiado na ni thutha wa mutino muru wa barabara kuhanika barabara-ini nene ya Kajiado guthie Namanga. Mutino ucio uhanekire thutha wa kibikibi iria egukuite andu eri kuria ni mutumia na muthuri eguthire kana ikorwo ikiguthwo ni ngari muthemba wa saloon. Mutumia uria ni wa ukuru wa miaka 45 akuire hau nake muthuri we wa ukuru wa miaka 55 hamwe na dereva wa kibikibi makua makiamukira urigiti thibitari-ini wa Kajiado. Kurerikana dereva wa ngari iyo auma muriu kuria akorirwo agitwaro thiini wa ceceni ya borithi ya Kajiado kuria na aria makorirwo magikua makorirwo magitwaro mocarĩ-ini ya thibitari ya Kajiado. Kiuma thiini wa county ya Kajiado nemwe kwemwe ginagia county-ini ya Kakamega na Vihiga kuria gukirite wagagu thiini wa county ya Kakamega rondomwe na county ya Vihiga thutha wa arangiri atano kuragwo ni kinayo tuku wa gukia umuthi thiini wa thoko ya Kilingili iria ihanakananitie county ici cierĩ. Mwandĩki wa mohoro wa Njirũ wa Ngata ni akoretwo akirumanĩrĩra na ndeto ĩyo na agatuharĩrĩria riboti ta ĩno.
Senge mama! Nimezika tu sahi ndugu yangu. Uhotomu wa ugiteri ni unyitete thinga makiria guku bururi-ini na gucungiriria muingi guikara na haho ukihoga kuhofanirio ni ekinaĩ na gutigwo na nguraro cia ngoro na mwiri. Ugiteri ugithiaga na mbere kuhotoma. Arangiri atano ni moragirwo utuku wa gukia umuthi thoko-ini ya Kilingili muhaka-ini wa kaunti ya Kakamega na Vihiga thutha wa gikundi kia ekinaĩ na kiria gitoikaine kuhofaniria biacara imwe kwa imwe thoko-ini ino. Kuringana na aikari a mwena uyu ni ati makorire miri ya arangiri ana kundu gutiganite thoko-ini, no umwe ahuruka akiamukira urigitani thibitari-ini ya Vihiga Referral. Arangiri aria makurikanite ta Francis Osayo, John Ondachi, Linus Anyiga, Charles Kalume na Thomas Miano. Aikari aya ni monanitie marakara mao guku makimenereria maabitha a borithi na aria mari mwena uyu ni kiria maugite matiragacirithia ugiteri na njira iria yagiriire ona thengia wa session ya borithi gukorwo iri hakuhi. Sijui inafanya kazi gani watu wanaweza uawa hapa na police station iko hapa. Kwa hivyo tunahitaji serikali itusaidie. Wanasema wananchi ni mali ya serikali. Kama polisi mmoja anaweza toka huko karibu kilomita 5 akuja kuamsha police station watu wasiamuke, hiyo ni hatua gani serikali inachukua? Afadhali tukosa kuwa na police station ya Kilingili, tukae hata na wazee wa mtaa kuliko kuwa na polisi. Riu ni moretie thirikari igacirithie ugiteri niguo gwithemana na wikinaĩ ta uyu guku nao onjoria magithi na mbere gutara hadhara iria imakumbite. Duka imevunjwa kwa vile nipata milango ikiwa tu wazi kama kanisa. Kuangalia napata wamechukua masigara, bamba, even lost a few cash. Kuna pesa yenye siwezi jua but above 30,000. Ona gukiri uguo hahu no ithiete na mbere kuingihira muingi nie mumatioi uhotomu wa ugiteri ugukinya nginya ha. Watoto wetu wataishi hapa Kilingili. Juzi tulisika hapa watoto wetu wa bodaboda, tujajua walikufa namna gani. Hiyo hatutaki. Ngiribotera Gikuyu TV riakwa ni Wanjiru wa Ngata. Ngatho cia mwanya mwandiki witũ wa mohoro Wanjiru wa Ngata ni undu wa riboti iyo yaku. Na tugakihoka thirikari hihi ni gukorwo ikigacirithia ugiteri niguo gutigirira ciiko ici ni cia kurikihuka. Na tukirona riboti ingiri haha ni ati thiko nini tu thutha wa mũmbunge wa Malindi Aisha Jumwa gukorwo akihamurithio kuma kiama-ini kia ODM ni undu wa kwagarara mawatho ma kiama kiu, riu aigite ni guthi igoti-ini niguo guthitanga kiama kiu. Oyo ni mwandiki witũ wa mohoro wa Boy wa Gakibe akiri na riboti o makiria. Thutha wa mũmbunge wa Malindi Aisha Jumwa kuhamurithio kiama-ini kia ODM, riu ni amenereirie mutaratara uria mwandiki munene wa kiama kiu kia ODM Edwin Sifuna arahuthirire niguo kumuhamurithia kuma kiama-ini kiu kia ODM kuona mari mahamurithio na mũmbunge wa Msambweni Suleiman Dori, no thutha wa Dori gutumira Sifuna marua ma gucunga muhera ndaigana kuhamurithio. Aisha ni ugete ati ndanakorwo akiheo kanya na oho akauga ndakoretwo na uma wa maundu maria marahanika kuma tariki 2 mweri wa 2 nginyagia tariki 1 mweri uyu turi. Kitu ambacho kinanishangaza ni kitu gani ambacho kilifanyika hapo katikati between 2nd of April and 1st of March ambacho Sifuna alikifanya, ama ni sheria gani ilitokea wapi ambayo ilikuwa haipo mpaka after NGC lakini ikapatikana na ikatumika kusema ya kwamba Aisha Jumwa akuwe expelled lakini Mheshimiwa Dori apewe msamaha. Ona kuri uguo Aisha ni ugete ati ni anyitetwo baru ni atongoria matigaine o hamwe na muingi kuria maugite nowe mũmbunge wa Malindi. Tugethie na mbere ni ati o kiumia kana Jumapili nitukorwo tugikurehera gicunji kia reke ngugegie kuria tutigagirira ngoro yaku ni akorwo igicanjamuka gutigirira ati kiumia giaku ni giakorwo gigithie na mbere na njira iria yagirire ko tukorwo tugikurehera magegania ngoro yaku ikara ikiri ya gukena na ribotio no haha. Oh no!
No, 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 no. Oh no! No, 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 no. Nema kiune gicunji kiareke ngugegie ngakihoka haria hothe ukiri no wagikorwo ugikenera miago ana ndagikena ndio kana wahuwe no agikena yona ndikugega tigukena nyamu undu uria ukoragwo ukirigirira ukoragwo ugithie na mbere na mundu ucio wakorwo akiguthona mututhiu mashine maundu mamwe maria makoragwo ringi na ringi wahu magikikira kure icagi-ini na gwiciria gicagi-ini gukorwo kwina maruta maya na makorwo makionekana na njira nene no uko Nairobi maruta macio andu a Nairobi mauga matiko makinyite hau tondu wewe wakumana kuria mwena wa Nyamamithi ni ukoragwo ukimenya tu maundu tuingi ta tuingi ukira kirerio ha mitambo-ini wambie tuonie no ugegie no njeke tuingi mwiroreri o thiete na mbere na kugega twitikirie twambe tuikirie oro hanini no ndugakiriganirwo ni gututumira ndumiriri yaku kugerera namba itu niyo kibugu 721 inyanya kenda kibugu 311 naguo mutambo-ini wa Facebook ni Gikuyu Television ugikorwo na riboti oro yothe kana kiuria oro giothe ungienda tukorwo tugigucokeria itikira gututumira miene yo kana mitambo-ini yo ya kiriu ina mbere na gwikara mitambo-ini